brødre, kære unge, kære børn. Glædelige nyheder til en tv-kanal. En ny kurdisk stemme bliver sendt i Danmark. تلفزیونی کردان دنگی راستی و دنگی همو رنگکانه. کردان Kurderne præsenterer alle emner som samfund og alle andre former for kunst og økonomi, samt de mange andre emner. تلفزيون كردان أفضل جاي بو خدمة كنا إيوان خوشتوي هذا دي. كردان بو دايكانا كردان بو باوكانا. باوكو دايكم زوز اهتمامي أنا بموسيقى كلاسيك. خوشکان برایان گەنجانی خۆشەویست مناڵە ئازیزەکان مژدەی دامەزاندنی کەناڵێکی تەلەڤیزیۆن دەنگێکی تری نوێی کوردی لە وڵاتی دانیمارک ڕادەگەنین ئەم تەلەڤیزیۆنە لە ئێوەیە و بۆ ئێوەیە هاوکاریتان مای شانازی